Work your ass off. There is no magic pill. There is no magic out there. You cannot get around. You have to work and work and work. And it drives me crazy when people say that they don't have enough time. So it drives me nuts because when people say we don't have the time. We have 24 hours a day, but you can see how much time there is available if you organize your day. So whenever someone said to me, it can't be done, I heard it can be done. When they said no, I heard yes. And when they said it's impossible, I heard it is possible. Because I am a strong believer. You see, if you don't have a vision of where you go, and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. It's like you can have the best ship in the world, you can have the best airplane in the world. If the pilot or the captain doesn't know where to go, he would just drift around. He would not end up anywhere, or most likely in the wrong place. Imagine the majority of people don't know where they're going. I knew where I was going, that I'm going to become this bodybuilding champion. I was so relieved. Because when you have a goal, when you have a vision, everything becomes easy. So people always ask me, when they saw me in the gym in the pumping iron days, they said, why is it that you're working out so hard? 5 hours a day, 6 hours a day, and you have always a smile on your face. The others are working out just as hard as you do, and they look sour in the face. Why is that? And I told people all the time, I said, because to me, I'm shooting for a goal. In front of me is the Mr. Universe title. Visualizing your goal and going after it makes it fun. You've got to have a purpose no matter what you do in life. You've got to have a purpose. Bravo, odlično. Next. Bravo. Čekaj. Neću da pada kod igre, to sopire, to čudo jedno. Ne da neću. I kad hoću, neću. Tu napisao što tata i čet. Ma da, nešto mi pojedio nešto bilo skušeno. Ne. Nešto je rekao, hoću, rekao, neću, pa kakav je? Nego, ne. Došla? Ne, ja sam dobri vete. Što bi padala? Da. Odakle? Zato što je situacija neprijatna. Ispod. Evo ti sad radi prst, ajde. Neka pada što loš položaj po tebe, kažeš, bolje pa mi da ostanem s ovako dignutim delom. Druga. Vido je, čero, ajde. 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 Šiški ga vola, ajde. Izvoli. Ne, to. Preizvoli. Tako je to. Pusti stav malo, ajde. Stav spusti.
kraju spustiš staneš stabilno. Vidi, kao kolosa Rodosa, jesno. Rodosa kolosa. Ajde. Drogu, ne znam. Ajde, malo leva. Već to? Tako je. Ajde, ima i to, mi to tateli. Tako je. Aleka. Ajde. Evo kada. Ajde, korak ispod. Kajte, baci ga. A malo čvršće bude, nema da budeš kao žvaka, ajde. Stav, na početku stav na kraju. Što bi rekli u Nišu, znači... Guni. Guni ga. Ostavi usrednu loptu. Ajde. Paži na mi nikako. Guni ga sad. Da, sad te dividiraš. Ajde. Pa da, treba što tu. Treba, kako da. Ne govori si bar da što je stvari, ajde. Kako mi to? Šta mi to tu ide? Da, ovdje već imaju to je kontrole. Bazinske pravo i tako je, cijelu planetu ima pravo i Duže mnogo manje, više pravo. Duže mnogo manje. Onaj drugi, vraću u nazad. Ne, spustiš dole, ne gureš. A, drugi ovo. Sve isto samo energija druga. Znači, drugi je... Ne mora ga guriš, nego si ga do ovog položaja mora padne. I si ga spustio jedno ono. Da, vaš. Prirodnije. Ništa to. Samo reći. Zid, ako hoćeš ovako, može ovako lakše, ali ovo je, ne viš ostaviti ideju kretanja. Znači, sedi se, uđeš. Pa zato što ste jako velike razlike u visini. Njemu je nemoguće da se spustite. Pošto je veći samo metar. Mora da kolega. To! To je ideja. Ajde, korak rabi. Pa ti ko preko potoka da prelaziš. Ko se nage. Prvi put u istoriji, koš nage je istoriji vada. Ovaj pola šopčiće su popadno. Aha, ajde. Moramo snežno to. Pa da, ovo snežno je dovoljno za koš nage. Ona ima 35 kg. Pa ja mislim svi je volio da bacite, vidi. Gdje to ima 35 kg? To je visoko, pa je teško visoko, vidi. Visoka, tanka. Pa to. Znate, uvijek 35 kg ima jel. Izazvala reakciju. Tako i čeri već vidim uletili, šla to da su kolive. Još nešto manje da nam je. Može neki ruski geni. O kak ima liški geni, tata bre, mane. 4 metra